Kako smo na primjeru referenduma o braku mogli vidjeti i u Hrvatskoj, inicijative za čuvanje tradicionalnih vrijednosti zapravo se koriste u svrhu devalorizacije LGBT obitelji i drugih raznolikih oblika bračnih i obiteljskih zajednica. Koristeći osjetljivost pojma vrijednosti u kombinaciji s terminima obitelji, braka i djece, te uz podršku vjerskih organizacija, pokušava se predati legitimitet diskriminatornoj politici. Pitanje je koji su izazovi pred današnjim ljudsko-pravaškim aktivistima koji djeluju uz opstrukcije od strane obiteljaških inicijativa, te kako neokonzervatizam utječe na stanje ljudskih prava globalno. Rasprava večeras na temu neotradicionalizma i protuobiteljskih ili obiteljskih inicijativa fokusirat će se zapravo na pitanja korištenja demokratskih institucija i demokratskih sredstava za postizanje po nekima i po nama nedemokratskih ciljeva i zapravo rušenje nekakvih osnovnih postulata liberalnih demokracija u Europi. To su prvenstveno jednakopravnost ljudi. Naravno, dotačit ćemo se pitanja i iskustava iz Hrvatske koje smo imali sa referendumom kojim je zapravo brak definiran isključivo kao zajednica muškarca i žene, dakle referendum koji je vodila inicijativa U ime obitelji. Također naš gost Boris Dittrich iz Human Rights Watcha će nam govoriti nešto o sličnim inicijativama u drugim zemljama u Europi, ali isto tako i o pozadini cijelog tog pokreta, dakle i o financijerima, podržavateljima i zapravo internacionalnom karakteru cijelog tog pokreta kojeg možda mi u Hrvatskoj kada smo doživljavali taj referendum nismo ni bili svjesni koliko je on širok i rekli bi relativno moćan. Također ćemo govoriti o snazi socijalnog konzervativizma danas u Europi i zapravo o tome da li uopće nevladine organizacije i civilno društvo koje se bavi zaštitom ljudskih prava može i ima li uopće snage i treba li se uopće suprotstavljati izravno takvim idejama i takvim pokretima. Tu postoje dva pitanja. Jedno je pitanje koje smo si mi postavljali još davno prije nego je kampanja krenula, kad su krenula prikupljanje potpisa, a to je bilo da li uopće referendumu za koji smatramo da ne bi smio postojati, jer referendum o osnovnim ljudskim pravima koja su upisana u Ustav ne bi smio postojati, a posebno ne o manjinskim pravima, jer tada bi naravno da bi većina uvijek glasala protiv prava manjina i da prava manjina ne bi postojala. Da li smo uopće trebali davati legitimitet tom referendumu ili smo trebali reći mi u ovu bitku ne ulazimo jer ne smatramo da je to legitimno pitanje i da uopće treba biti rješavano na referendumu. To je jedna stvar. Kad smo već u tu bitku ušli, što je opet bilo dobro s te strane da smo ipak digli javnu svijest oko tih pitanja i digli smo, ja bih rekla, svijest građana o potrebi zaštite svakog prava, jer ako jedno pustimo, sutra se to može dogoditi bilo kome drugome. I to se vidi i na rezultatima, dakle vidjelo se, mi smo radili istraživanje mjesec dana prije samog referenduma, rezultati su zaista bili porazni, mi smo za neki 17% uspjeli dići broj ljudi koji su glasali protiv takvog referenduma i tog referendumskog pitanja. Ono što smo mogli u tom slučaju napraviti drugčije je krenuti s kampanjom puno ranije, ako smo već ulazili u kampanju, jer ako smo u 4 tjedna uspjeli dići taj postotak za 17%, u 6 mjeseci smo mogli napraviti puno više. Da ne pričam da smo krenuli zbilja na vrijeme nekih 7-8 mjeseci ranije. Tako da, ja bih rekla da je to bio jedan od ključnih propusta. Mi smo ušli u kampanju s 0 novaca, dakle s 0 novaca, a da smo krenuli ranije mogli smo prikupiti značajnije sredstva i biti negdje al pari drugoj strani. Međutim, ono što ja mislim da se pokazalo kao naš ključni nedostatak, a to je puno manja sposobnost i puno manji kapacitet generiranja podrške građana, iz razloga što mi iza sebe nemamo crkvu, nemamo takvu vrst financiranja kakvu je imala druga strana i nemamo
mjesta s kojih se dnevno propovijeda i nalaže vjernicima u kojem smjeru moraju glasati. Dakle, mi to nemamo. Mi nemamo čak ni obrazovne institucije, dakle, čak ni u školama nemamo, recimo, predmet građanski odgoj kroz koji bi se mogle proklamirati vrijednosti ljudskih prava. I tu se vidi da druga strana koja zagovara retradicionalizaciju i neke vrijednosti, ja ne bih čak rekla vrijednosti, nego koja zagovara oduzimanje prava jednoj drugoj skupini kako bi se samo osjećala ekskluzivno, ima ogromnu infrastrukturu, a mi nemamo zapravo nikakvu infrastrukturu. I to je borba Davida i Golijata, da se poslužim njihovim rječnikom. I mislim da u tom nekakvom fajtu, u toj borbi ćemo mi gubiti dokle god nećemo imati jaku bazu. Jaku bazu možemo dobiti samo širenjem područja borbe, gdje zapravo stvaramo široke koalicije, ne samo oko pitanja specifičnog prava, kao što je u ovom slučaju jednakost prava na brak, nego uopće stvaranje koalicije oko države koja ima u smislu prava liberalne zapadno-demokratske vrijednosti, u smislu prava građana, političkih prava, ali koja se bori za socijalna prava, radnička prava u smislu treće generacije prava ekonomsko-socijalnih. Kao i treće ekološki. Dakle, mi tu moramo napraviti jednu vrlo široku koaliciju organizacije i vrlo široku koaliciju ljudi koji to podržavaju, koji imaju viziju Hrvatske kao moderne liberalne demokracije, ali izrazito socijalne države u kojoj svaki pojedinac može zaista ostvariti svoj puni potencijal. Dok to ne napravimo, mi tu infrastrukturu nećemo imati, a crkva će ju imati uvijek, to je jasno. Mi smo istraživali, kao prvo gledali smo koje su sve to organizacije koje je Željka Markić ima, odnosno koje je ona osnovala osobno ili njena braća i njen otac. Dakle, obitelj Živković, to je njena primarna obitelj. I gledali smo, zapravo, dakle, oni imaju neki 10 do 12 različitih udruga, političku stranku Hrast i nekoliko tvrtki. I gledali smo od kuda se novac slijeva. I vidjeli smo da jedna od tih udruga koju Željka Markić ima provodi program koji se zove Obiteljsko bogaćenje, što nam je zbilja bilo onako malo sličilo na neku piramidalnu šemu. Išli smo istraživati šta je to i shvatili smo da je to program Opus Dei-a i njihovog sveučilišta iz Španjolske, baš Opus Dei-evog sveučilišta. I tada smo zapravo skontali da iza toga stoji Opus Dei. I kad smo to shvatili, između ostalog smo i gledali ko ide na misu Opus Dei, a to je inače misa koja je posvećena njihovom osnivaču. I vidjeli smo da zapravo ekipa koja je u kampanji je ekipa koja je tamo prisutna i da se definitivno radi o Opus Dei. I tad smo shvatili da zapravo su naše šanse male jer nam je bilo jasno na koji način Opus Dei funkcionira, ko su ljudi koji je uzimaju, kako ih treniraju, gdje ih educiraju, da ih educiraju i u Europi i u Americi i da je to jedan dugoročni smišljen plan, da to nije kratkoročna stvar, da nije to samo pitanje jednakosti braka, da će to biti pitanje i napada i na jednorodne obitelji, dakle na samohrane obitelji, na bilo koji drugi oblik koji ne odgovara onome što njima, da će to biti napad na potpomognutu oplodnju, na pobačaj i tako dalje. Znali smo da tu postoji jedna široka agenda koji sam taj program vrlo transparentno, to možete pogledati na webu, i pokazuje i da zapravo stoje neograničena sredstva iza toga, jer Opus Dei je apsolutno najbogatija prelatura i grupa unutar katoličke crkve, tako da smo znali da, eto, tu nemamo jako puno šansa. Ja mislim da slijedi, dakle, u tom smislu, ovo što je i Ivan Osel govorio na tribini, dakle, slijedi udar na zapravo dva pravca su. Dakle, s jedne strane oni će dalje zagovarati retradicionalizaciju obitelji u smislu priznavanja samo one obitelji koju oni smatraju, dakle, validnom, jel? Borit će se s druge strane za deregulaciju
ne regulaciju, nego deregulaciju i deregulaciju tržišta, jer oni zagovaraju ovaj potpuno slobodno tržište i kapitalizam, dakle bez ograničenja, ali isto tako za deregulaciju privatnog života, jer zapravo ono što oni hoće je da je privatni život reguliran crkvenim normama, odnosno religijskim normama, a ne normama države. Jer ako su tu norme države, dakle ako se radi o sekularnoj državi, tada oni zapravo imaju jako malo prostora utjecaja. Tako da ja mislim da će to biti glavni strateški pravci njihovi sljedeći i mislim da je najopasniji taj spoj koji s jedne strane zagovara potpuno retradicionalizaciju obitelji, što znači i ulogu žene i vraćanje žene sa tržišta rada van, a s druge strane to tržište, otvaranje tog tržišta potpunoj deregulaciji gdje je zapravo više pitanje radničkih prava, prava žena, jednakosti na tržištu rada neće značiti ništa. I to je ono gdje ja mislim da i ženske organizacije i žene same, dakle sve građanke ove države moraju reći ne, to ne može proći i protiv toga ćemo se boriti jer smo se borile 100 godina da bi došle do ovog gdje smo sad. So I'd like to talk a little bit about my experience in relation to traditional values. Today it's Monday. On last Friday I returned from Dublin, Ireland. You might know, but on the 22nd of May a referendum will be held in Ireland about marriage equality. And it's different from your referendum from 2013, because in Ireland the government wants to introduce marriage equality. And because in the constitution it says that marriage is between a man and a woman, every change in the constitution needs to be put forward to the public by a referendum. When I was there, what I noticed was that the groups who are against marriage equality, so we call it the No campaign, they use language which you can hear all over the world. It's always the same type of arguments, and the first argument in this case is a child needs a father and a mother. And if we would allow this to the gays, what would happen to our children? And it doesn't have anything to do with marriage equality, because there are always gays and lesbians who have children, who will have children, or if they are married or not, it doesn't matter. But as soon as you start talking about children and the traditional family that needs to be protected, a lot of people get scared and fear, and they stop thinking. It's a very emotional argument, and there was this television debate in Ireland, and so this woman of the No campaign used this argument in the television debate, and immediately the Yes campaign started to talk and explain about children and doesn't have anything to do with marriage equality. And before you know it, half of the television program was about their bogus claim, their irrelevant claim, and so immediately they had the floor and people were talking about their issue and not about the issue that was at stake. I see that in many countries. In the United States, for instance, it may be interesting to know that because the LGBT rights arguments are very much pronounced also by the Obama government, there is this counter campaign going on, usually driven by religious people, and they thought, how can we stop this whole marriage equality campaign which is going on, and maybe the Supreme Court will allow same-sex marriage, so what can we do against it? And they thought they found a clever way. They started talking about, let's introduce freedom of religion legislation. And so you see in the United States, in different states, that there is a campaign going on, and they actually say,
we are allowed as religious people, for instance, when we need to give service to a gay man or a lesbian woman, for instance, if you have a restaurant, they say, if I'm religious, I'm allowed to say to this woman who wants to have dinner in my restaurant, no, I'm not going to give you dinner because you're a lesbian. And so they call it freedom of religion. What I see when referendums are taking place is that people use the same kind of arguments, when it's about marriage equality, for instance, use the same kind of arguments against it, and that is actually because they are a network of groups internationally, like the human rights groups. Also, the opponents are very well connected, and they have figured out the best way to block every progress is to use the argument of the child and the protection of the family. It's happening because a referendum takes place. So, for instance, in Ireland on the 22nd of May, people can vote, are we in favor of marriage equality or not? And so there is a campaign before the referendum, and then there is a yes campaign, and there is a no campaign, and then people try to get as many votes as possible for their side, and that's the reason why they use those kind of arguments. And that is because when there is a referendum in a country that allows people to gather a lot of signatures and then ask the government to organize a referendum, like for instance in Slovakia happened, with 400,000 of signatures, then it is possible to organize such a referendum. In Ireland it was a different situation, because when you want to change the constitution you need to organize a referendum, and in this case the Irish government wants to change the constitution because they want to introduce marriage equality. So there are different types of referendum, but the arguments used are always the same. Well, in the EU, we are bound, of course, by a treaty, the Human Rights Treaty, and we have the court that is always giving decisions, and so slowly the countries merge together in their efforts to equality and non-discrimination. But for every country it's allowed to have a minimum standard, and you can have more rights. So we see within the EU there are countries like the Netherlands who have full rights for LGBT people, and countries where they don't have that, like Italy, for instance. But outside the EU, when we talk about Balkan countries, they are all member of the Council of Europe, and because they are member of the Council of Europe, they also have to adhere to certain measures, but it's not as strong as the EU. I would say it's different in every country, but we see a trend that a lot of conservatives are gaining power. But I also must say that it all depends. In some countries like the United Kingdom, where David Cameron won the elections a few days ago, David Cameron was the one who introduced marriage equality, because he said, I am conservative, and that's why I believe that marriage should be accessible also to couples of the same gender. In the Netherlands, there is a very conservative right-wing party embracing LGBT rights, because they have a different agenda, because they use that against Muslim immigrants. So there are different aspects in different countries when we talk about conservatism. But generally, we could say that conservative parties are pro-family, traditional family, and against everything that is outside the realm of a traditional family. In all countries in the world, you see that people who are against equal rights and non-discrimination for LGBT people are people who are using religious arguments, and of course not all religions and not everybody within a religion, and they use arguments like protecting children and the traditional family. They are afraid of new things, they want to keep what they have, and when human rights defenders are proposing
for new groups to access the same rights that everybody else has, they find that scary, and they use fear-mongering as a strategy to gain a lot of support. I would say a combination. It's always good to talk about human rights, but when you talk to a lot of people, human rights are very abstract and people stop listening. So the most important thing is that gay men, lesbian women are visible, they are out, and that they use personalized stories, not only gay men and lesbian women, but also straight people, so fathers, mothers, grandparents, neighbors, colleagues at work. Everybody knows somebody who's gay or lesbian, and they also should support this struggle and come forward and say, I don't accept it that my neighbor is being discriminated or my daughter doesn't have the same rights. And people understand that. In that time, Yugoslavia was dissolved, and we remember that Croatia didn't have homosexuality as a criminal act, but in Serbia, homosexuality was still a criminal act until 1994. So we did not register Arcadia at that time when I was there, because none of us guys wanted to give ID because we will be probably prosecuted or something like that. And Arcadia was that time dissolved, and then lesbian part of Arcadia registered still existing organization, Labris, in Serbia. So after that, I used to work for Humanitarian Law Center, a well-known organization that is working dealing with the past issues. And then after that, start working for civil rights defenders. And I'm still there. I was involved in all, Pride, in all Pride that are organized after 2009, and there are some differences, between them. In 2009 and 2010, it was quite easy for us because we were kind of good guys. We are not using violence. We just want to march and to show our identity on the street. All other guys that are trying to prevent Pride or to beat us, they were hooligans and they use violence. So their methods was quite obvious and it was quite easy for everyone to see, black and white. So that was 2009 and 2010. 2009 Pride was banned, 2010 we had Pride, but we had so many hooligans on the street and everything. But the situation changed after 2010, and since 2011 until, I'm going to say today, we have this phenomena of using some democratic methods in fight against LGBT community or our work. We have new phenomena apart from right-wing organizations like 1389 or Obraz that were really using violence, and they were clearly about we are using violence to prevent gays to march. We had some new phenomena like organization Dveri. They are the most visible organization. They recently became political party, but they were always NGO, another NGO. They are supported by some circles of Serbian Orthodox Church, and they are supported by Russia, but some circles in Russia, governmental circles, and also Russian Orthodox Church. And they were really, first statement that they had is actually, we are not using violence. We are against any form of violence, and we are using some democratic methods. So they were very open to sit in debates like this with me and talking about traditional values. They are talking about family, about protection of family, that we are promoting homosexualism, and so on. When lights are off and out of any TV shows, they were extremely friendly. You can drink a coffee with them, you can talk to them, and they are really someone you can sit outside in a cafe with them. And they are not, even some of them were my colleagues from law school. And that was really interesting phenomenon for me, because during the TV debates, they were really more than horrible. But they are always underlining that they are against any form of violence. The next step in their work and the fight against that was really that they use all what we are using. They use a lot of performances on street.
to prevent our work, and they use freedom of assembly. So we say we want pride, they organize family pride. We say we want exhibition of Elisabeth Olsson Wallin. She is a famous Swedish photographer. She's showing some photos instead of what is the last dinner? She's showing, transgender community in that photo. It's well-known exhibition. When we have that in Belgrade, they organize burning of her photos and similar performances. So they use actually the same method from their side, and it was very, how to say, sexy for the media, and media covered them as much as they cover us, our activities. It was really tough to deal with them because they were not primitive. We have only one deputy in the parliament, Dragan Markovic Palma. He's really primitive, and he's really using really extremely bad words. He say God didn't make Adam and Steva. He made Adam and Eve, and not Adam and Steva. And during debate that I had that opportunity to have debate in the parliament. In the one TV station, he didn't even want to use the same makeup as brush as the makeup artist used for me. So he wanted another one. He didn't want the same, and he was thinking that homosexuality can maybe be transferred to him somehow. It was also funny for me. But Dveri were absolutely opposite. They were really nice. They are extremely well educated. All of them finished master or PhD studies, and they are all the time underlining tradition, family values, protection of children, actually everything what you have maybe in Croatia, but also what you have in Russia, because they are absolutely pro-Russian, and of course they ask for a ban of pride for coming 100 years. So it was really interesting discussion with them, and also the key part for them, key part of their work is when they realize, the key was when they realize that they will get enough votes to enter parliament. So every year they have two elections, they got 4.5 or 4.6%. They didn't reach 5%, that is threshold, but they are quite close to that. And they realize that fight against homosexuality, as they say, it's really good from political perspective, and they are even off the record, they are telling to us so. They are really doing that because they are trying to enter parliament. So it is very interesting to see them, but I think now in 2014 we have new phenomena. Somehow media realized that it is too much, and it is not like that they should put two sides. Us that want freedom of assembly and, equal rights of LGBT community, human rights of LGBT community, and them that they are totally neglecting human rights of LGBT community, so they fully exclude them from the debate, and when they're inviting some analysts or maybe politicians and so on, but they are not inviting them that are strongly opposing LGBT rights. That's a really interesting new phenomenon that's happened only last year, so we will see what will happen in 2015. Nažalost, u Srbiji, koliko god pokušavali da budemo kreativni, dosta radimo copy-paste iz Hrvatske. Tu zaista se jako puno non-stop gleda, na primjer, ne toliko na Sloveniju, ali definitivno hrvatski model, sve što se dešavalo ovde se jako puno prati i primenjuje se, možda se samo malo prilagođava nekom lokalnom kontekstu, ali je generalno to taj put koji se prolazi i sve je slično. Ja znam koliko sam, 6 godina već u pripremi Prajda u Beogradu, mi jako puno gledamo kako je to bilo u Zagreb Prajdu i sa čim su se ljudi sve suočavali pripremajući i sve je tu slično, kakvi su timovi bili, kako je raditi sa zajednicom, kako sa medijima, kako sa volonterima i tu je nešto slično. Što se tiče drugih stvari, možda je tu situacija različita zbog političkog lepeze, da kažemo, koja sedi u parlamentu. Mi trenutno imamo, dakle, sve političare u parlamentu, apsolutno sve koji su za pristupanje Evropskoj uniji, pa je nekako LGBT pravo su u kontekstu toga nekako što je podržano, verbalno podržano od strane svih partija i to je jedan pomalo paradoks za nas, jer ne znate kako uopšte da se obratite. Lako bi bilo da imate nekog tamo ko je anti-LGBT, ali ti nisu u parlamentu i onda vi imate jednu jednoglasnost u parlamentu kada se govori o evropskim integracijama i ljudski
ljudskim pravima generalno. Međutim, ono što nedostaje vrlo je praksa, vlasti se ponašaju prilično onako užasno i situacija u društvu je i dalje prilično loša, budući da ljudi smatraju da je homoseksualnost nešto protiv čega se boriti. Treba boriti. Metode koje upotrebljavamo jesu, naravno, na neki način inovativne, ali tu je vrlo veliki problem okruženja. Naprimjer, kada su mi jedne godine zabranili Pride, mi smo izašli na ulicu uprkos tome i posuli boje, ali onda naredne godine policija je stala ne dozvolivši nam da izađemo na ulicu. Treće godine smo organizovali Pride u ponoć, da bi, iako je bio zabranjen. Dakle, pokušavate nešto da uradite što je u krajnjoj liniji prilično ograničeno. I na kraju svega toga imate navijačku grupu koja za mene se čini prilično snažnijem i ta ekstremna desnica koja je ne samo radikalna, lako bi se s radikalnom, nego veoma nasilna. Oni su veoma dobro organizovani i one podatke koje mi dobijamo, dakle šta bi oni mogli da urade kada hoće, kada se dobro organizuju, to zaista izgleda stravično, a na našu stranu prebacuju odgovornost ako se bilo šta desi oko toga. Tako da, s jedne strane morate biti pažljivi, a s druge strane vrlo inovativni da uključite i samu zajednicu koja je vrlo skeptična prema unapređivanju prava LGBT zajednice. Sama zajednica misli da mi to mnogo efektivnije možemo na neki drugi način, u 4 zida, možda kroz medije ili neki drugi način da unapredimo. To je vrlo jedan čudno, jedan, da kažem, čak i perverzan spoj. Dakle, s jedne strane oni se zaklinju u Rusiju i to je majka Rusija je, da kažemo, tu glavna, fokus je na njima i oni to vide kao jednu viziju kako Srbija treba da izgleda, dakle Rusija. Međutim, s druge strane su oni jako povezani sa američkim grupama, sličnim grupama i naročno, na primjer, francuskim grupama, jer se ipak Amerika je nekako zla, a Francuska se nekako vidi kao tradicionalni srpski prijatelj, jer nekako su izvukli i nju ne optužuju za NATO bombardovanje i slično, kao sad uzimaju tamo, povezuju se sa francuskom ekstremnom desnicom i sa nekim pokretima, ali opet nekako novac se dobija iz Rusije, to zaista jesu ruske investicije i naročito crkveni novac, dakle novac od nekih uglednih velikodostojnika Ruske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve i to sve skupa izgleda kao jedan miks, ovako zanimljiv miks i oni se pojavljuju, oko čega se oni pojavljuju samo kao onako pečutke u vezi nekoliko stvari, to su genetski modifikovani proizvodi, NATO bombardovanje, dakle oni to obeležavaju i anti-gay, po tome su vrlo poznati. Sve ostalo su vrlo su bledi, na primjer imamo, evo, za očuvanje porodice, ali ljudi naprosto to ne razume. Šta tačno vi želite, kada oni kažu očuvanje porodice, šta tačno, ako nije gej, ok, šta je to još? Kao pa oni se zauže to da u Srbiji ljudi imaju više dece, naprosto, a ljudima to nije jasno, ok, omogući mi bolje uslove, pa ću ja imati više dece. Dakle, tu oni ne prolaze, genetski modifikovani organizmi tu možda mogu da nekako da prođu i da dobiju neke glasove. Dakle, gej je nešto gde oni dobijaju neke poene i to je, kako vidimo, oko 4% glasova koje oni dobijaju svake godine, ali to je potpuno nedovoljno da bi imali neki influens u društvu. Tako da ta ekstrema, da kažemo, ruski investicije su razbijene. Mi imamo tu i bivšu Koštuničinu partiju i Demokratsku stranku Srbije koja uopšte nije uspela da opet pređe cenzus i te Dveri i tako neke, oni su potpuno razbijeni i oni su naprosto na neki način izbunjeni, tako da te investicije postoje, ali one nemaju neku veliku težinu u Srbiji. Mislim da sve izvire iz vidljivosti, dakle, sve što je povećanje, što ide kroz povećanje vidljivosti, dakle, kad vi učinite sebe vidljivim i nešto što je vizualno, danas je društvo prilično vizuelno, dakle, sve što je vidljivo, dakle, to donosi neku promenu. Pride je apsolutno prva stvar, a drugo je sve što se tiče nekih uličnih akcija i sve što je vidljivo široj populaciji. Ukoliko se to čini kroz neke debate, neće proći. Ukoliko se čini kroz samo pravne mehanizme, iako sam pravnik, verujem u to duboko, neće se tu mnogo postići, to će biti nešto ograničeno, dakle, ograničena stvar i takođe mislim da zapadni model koji nama pokušavaju ovde da kažu kao dobar model da se treba uključiti u politiku, pa kao onda iznutra, iz političkih partija pokušate se promene, mislim da za to treba previše vremena, da mi nemamo toliko vremena da čekamo. Dakle, to su metodi koji baš ne piju vodu, sve ostalo, dakle, što je javno, bez obzira da li vi to radite preko javnih ličnosti ili to radite tako što ćete izaći na ulicu ili praviti performanse, bilo šta od toga što je vidljivo, vizualno vidljivo, dakle, doprinosi nekom poboljšanju i bilo kakva kampanja koja, kažem, je prava kampanja. Nažalost, mi imamo dosta tih, onako, da kažemo,
projektanskih kampanja gde donatori daju novac, pa se napravi neka kampanja koja čisto tako da se odrade, čak i ti billboardi, evo skoro po Sarajevu bilo gomila billboarda, ja zaista ne vidim koliko će to, iako je kampanja sama po sebi lepa, ali imate gomilu billboarda da je ok biti gej i slično, mislim da to ne doprinosi nekoj promeni i da posle toga imamo neki bolji, da ljudi bolje percipiraju geju. Takođe, lične priče i kada ljudi poznaju neko ko je iz LGBT zajednice, to je jako važno, ali opet je to skončano sa vidljivosti. Što više imate u jednoj državi ljudi koji su javno geji, dakle koji pričaju, koji pripadaju zajednici, koji pričaju svoje lične priče, utoliko bolje je, utoliko je, da kažemo, promena više moguća. Naš poslednji primer u Srbiji, na primer, bila osoba koju su nazvali major Helena, on je dakle bio major u vojsci, imao je i viši čin i kada je poslat u penziju rečeno je da je to zbog narušavanja borbene gotovosti armije Srbije, on je već trans osoba uveliko, ima bivši brak i 4 dece iz tog bivšeg braka i sada je potpuno u procesu promene pola. Helena se borila za svoja prava i konačno na kraju, posle teškog procesa, čak izašla u medije, iako to prvenstveno nije htela da uradi, dakle priča je bila u medijima, bez njenog lica, bez vizualnog dela priče. Kada je ona vizualno izašla u mediji sa sve fotografijama i sa svojom pričom koja je zaista i potresna i dobra, kako su sinovi reagovali na to, kako je supruga reagovala na to, kako su oni postali najbolji prijatelji, kada je njegova bivša supruga postala sad najbolji prijateljica u stvari sa njim, to je zaista nešto što je napravilo promenu i ona mi juče ispričala naprimjer da su čak i huligani prilazili na ulici da je čestitaju zato što ima toliko hrabrosti da uradi neke stvari. Dakle, takve priče mogu, koliko god ljudima izgledalo to kao nešto basic, toga i dalje nema u regionu dovoljno da i taj priče se čuju, dakle, i preko granice i slično. The first argument that was ever forged against LGBT rights, we can actually not call it LGBT equality, actually the better name would be LGBT identity, is that they were calling it that is perversion, that is sickness, that is not a normal human condition. And that quite well responded back then in the conscience of humankind, because that argument was the first one and was used before sexual revolution actually occurred in the world. And it's quite self-evident if you put yourself in the shoes of someone who was living in the US after 45. When sex revolution occurred, that argument was not that tempting anymore, because there was a liberation movement did their job quite well, and homosexuality was or bisexuality was seen as in scientific circles as a valid sexual preference. So that scientific breakthrough, if we can call it like this, basically diminished their argument, and it was not, they were not using it that much. The second argument they used was moral argument. They were claiming that that progression in LGBT rights is against traditional values, especially against the family. The third argument emerged somewhere at the point when, again in the US, states started recognizing two same-sex people living in same-sex relationship as something that should be protected as a private and family life. Now, if you look European development under the European Convention on Fundamental Rights of the Council of Europe, the court in one state recognized that gay, lesbian and bisexual people do have a right to privacy, so their homes cannot be intruded by the state, which was something that was happening especially in 70s and 80s, and consequently the right to family life came as well. At that point, neoconservative or traditionalists started using argument that the society should protect the child. That was their third
point that they made, and this argument so far is the most successful one. The fourth argument that is being used, and this is something that in Croatia will come as a post-referendum issue, especially if a traditionalist will be part of new power structure, if HDZ wins election next year and their coalition partners, Hrast and other organizations, will be participating in the government. The fourth argument are religious freedoms. That is something what we are witnessing right now in the United States. On a state level, that is something that they try to put on the federal level as well. This is also, it's a valid point from the perspective how they are employing, their strategies. Now, those four arguments, when you put them in perspective, what was happening with the Croatian referendum a year and a half ago, you see that from the point of view of using political instruments in order to gain a political win, they use them all. Činjenica je da taj neokonzervativni pokret za retradicionalizaciju, za promociju tradicionalnih vrijednosti je zaista globalan pokret i mi u Hrvatskoj smo imali prilike vidjeti kako on djeluje 2013. kad je bio referendum o ustavnoj definiciji braka kao zajednice između muškarca i žene. No, međutim, u Hrvatskoj taj pokret imao neke svoje akcije već i prije. Ako se sjetite tokom 2000-ih one rasprave oko uvođenja seksualnog odgoja, to je nakon referenduma uslijedilo vezano uz građanski odgoj i uz zdravstveni odgoj. Aktivisti se i organizacije za ljudska prava prije svega nisu snašli u toj situaciji zbog više faktora. Prvi, ako gledate kako je ta cijela priča krenula sa prikupljanjem potpisa, mi smo svi bili uvjereni da se taj referendum neće dogoditi zbog toga jer on je bio protivan ljudskim pravima. Ne zaboravimo da obveza države je i promovirati ljudska prava, uključujući promociju ljudskih prava LGBT osoba koje žive u Hrvatskoj. Drugi argument, odnosno drugi razlog zašto je došlo do toliko kasnog buđenja je bilo u tome da je naša percepcija bila da država ima primarnu odgovornost štititi ljudska prava, što ima, no međutim vidjeli smo na koji način je tu država u potpunosti dezertirala i povukla se i ostavila, odnosno omogućila referendumsku inicijativu da izazove referendum. Taktike koje se mogu učiti, koje se mogu primijeniti u budućnosti na neki način da se omogući ponovno proširivanje ljudskih prava, zapravo što bi trebalo biti cijela poanta pokreta u kontekstu LGBT prava su mnoge, ali najbitniji je aktivizam svakog pojedinca koji je LGBT osoba, to se prije svega gleda u coming outu. Znači, nešto što je s engleskog u nas prevedeno kao izlazak iz ormara, dakle da se svojoj najbližoj okolini, počevši od obitelji, prijatelja, pa nakon toga i drugim ljudima, dakle kaže da je osoba lezbika, gej, biseksualna, transseksualna, interseksualna ili bilo koji drugi identitet. Kroz pričanje osobnih priča i približavanje ljudima da su lezbijke, gejevi, biseksualni, transrodne osobe zapravo jednake u svojim potrebima, strahovima, životima koji svako drugi ko živi u ovoj državi i ovoj zemlji je zapravo početak i kraj svakog aktivizma. Pa u konkretnom kontekstu Hrvatske to je više faktora koji su utjecali na cijelu ovu plimu tradicionalnih vrijednosti koja ulazi na široka vrata, na velika vrata u društvo i u politiku. Tu je prvi najvažniji taj da je nestalo pritiska od strane Europske unije i zemalja članica Europske unije nakon što je Hrvatska postala punopravna članica i tu više nema nikakve brane prema onome što bi trebalo biti shvaćeno kao
ljudsko pravo svake osobe da uređuje svoj život na koji način to želi i misli da je najbolje potrebno. Ja mislim da tu ne postoji linearan progres kada govorimo o ljudskim pravima, bilo kojim ljudskim pravima, da kada smo u jednom trenutku napravili nešto da mislimo da je to zacementirano i postignuto zauvijek. Ja mislim da upravo ovaj najnoviji primjer oko reproduktivnih prava govori o tome. U Hrvatskoj prema nekim istraživanjima koje su provedena postotak ljudi koji podržava pravo žene da samostalno odluči o prekidu ili nastavku trudnoće je tu negdje kakav je bio i 90. godina. Međutim, primjećuje se da postoji pad podrške tom pravu. Zašto? Zbog toga jer mi retradicionalizaciju prije nego što je ona postala ovako jako vidljiva u javnoj sferi i u medijima se ona provodi, sustavno provodi već od 90. godina kroz školske institucije. Uvođenjem vjeronauka u škole, kao odgoja o vjeri umjesto odgoja o religijama i religijskog odgoja trenutačno ima daje svoj danak. To je direktna posljedica. Zadnje istraživanja koje su proveli Institut za društveno istraživanje i neke druge organizacije, fakultet političkih znanosti, govore o tome da su mladi u Hrvatskoj sve konzervativniji, da su zapravo konzervativniji od generacije svojih roditelja. Drugim dijelom tu je dobro utjecao i rat koji je bio na ovim prostorima, nacionalna mržnja, etnička mržnja se multiplicira na ostale manjine u društvu, nije bitno koja je različitost. U pitanju situacija postaje sve gore i gore. 64% gimnazijalaca, pošto je to istraživanje provedeno na uzorku gimnazijalaca, ima ogromnu socijalnu distancu prema Srbima i prema LGBT osobama, gdje kažu 64% njih kaže da ne bi željeli imati nekoga ko je srpske nacionalnosti, Srbin, za susjeda, ispričavam se, za bračnog druga, dok 46% maturanata gimnazijalaca smatra da je homoseksualnost bolest.